I am not the only traveler who is not repaid is dead. Ela hi January ni somni kumsang ni pariata apianga aming pumchu Ela Mackenzie Gross ani a anu hi Korean ni in apa hi American ani thunga apa hi tuna hian US Army ani mekani Ela hi ana IG lama apa thalak hi apost ani shan lo chuan apa hi su media ma in phaulang vak du lo chi ni a tin naw mi pa pakhat anei boka aming su Roman ani Ela hian guitar zirna class akal china tin ama hi ballet dancer ani shimshim boka kumla naw pangte etilo chuan lekhabu acharna sa a thonthu bu ani emo lekhabu shimshim hi char chu anga to hle ti na nu hian a soi sakani Ela hi amel chata wangin tunlai no pang model zinga larber pol ani a kumhni ani lai chang dei to in magazine cover model ata na lawin lan zak zak to a kumhni ani achang dei to in poisa thok chhuaka achung ko tan poisa hi thok chhuak ma emema mase school akala lo hun ve chauta ka chuan anu hian modeling lam chu a chol tir shi ani anu hian ama pawal lew lewin kumsang ni som paruk march thla khan Instagram account na siam saka tichuan Ela thalak te chu a post china thlapol ani na le a mel chat emema wangin reilote a mitam takin an ron she chauta a modeling lama chol ri lai ni a ma se mi te hau hne na changin Ela chu modeling lam kal tura titu feedback anga ta ema tichuan anu chuan a fanu malam hun siam nan rem changa mangin LA a modeling agency LA Models Youth noya chuan a fanu chu contract assign puita a tichuan campaign poster ate telin thil faktu atan ti an lo mang chhauta ni ama hi amel chaboka tin camera ma in post vel hi azai boka mi mit ala aron lar chak ta phian reng boka he agency noya omla hian thomno brand lar tak tak Levi's Okosh GAP le Abercrombie kids hautan modela lo changa tin heba ka hian a IG account mangin sum alalu tel boka The North Face le Crayola product te chu a IG account lama post apyangin sum alalu bokani tin heba ka hian Ela hian brand lar tak tak danga thopuina sa emema nylon te Zara Barbie le Adidas te thleng po in afak saka Fendi te haute po hi a thopuina sa emema ni Ela hian LA Models Youth Agency tan hian kumsang ni som paruka changa sani som pasari thlenga thoka kumsang ni som pariat kumlai holvel khan South Korean Entertainment YG Entertainment noya label din shang the Black Label nen contract kan sign ani Black Label nen contract kan sign dun ti hi a IG account kal tlanga puan zara ni a Blackpink member Jennie nen an thalak dun an post na a caption an tar lang ani Ela hi a talented ve emema modeling lam chu thushan zai lam le music lam thleng po in a hol kim ve a chu wangin a agency thar YG Black Label chuan idol ni turin an la train ve mai the nei ti an soyani Ela hi Jennie ni an anawang hian Little Jennie an china he wang hian Jennie fans te pon an support chat pha emema tin Blackpink member thau Rose po hian angai na emema Ela hian Rose birthday pualin surprise te po siam sak nge a tin Rose po hian Ela ne na an thalak dun chu a phone case a adatel nge ni Ela hi kumsomi lekani in YG noya hian contract asigna mi te mu thei turin modeling lam akal thuk tel tela mase chuti chungpo in mitam takin kumsomi lek chu chong kam na tak tak tenen vona thu tenen an la soi selin an la beishe chuang lo chewa tun nailok po khan fakna pakhata chuan makeup aman na saddewa wangin Ela chu bei chiamani a fakna po chu da bole mai ngai khopin Ela le fakna siam tu brand chuan soi selan lo a anu po hian alo chan nge boka fans te hau chu haulet nge ni Ela hian modeling lam ringot atibi glava Japanese TV program Mezamashi TV a in lana tin TV series Hidera episode thumlai a changve bokani